po kaya katamongan. Impong kaya katamong misa ngeni, yan pang depong kapasalamatan ding makatuking pamilya. Mrs. Peolalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Albert Cordero for successful operation. Karing patient tension na puri, Francisco Rivera. Quick recovery na pong Maria Elizabeth Salvador, Loren Musni, Loida, and Del Rosario. Francisco Rivera for death anniversary, Juan Ambrosion, Eduardo Aime, Oscar Berillo, Malyare, Arturo, Lourdes, Enedi Santos, Bienvenido, Yufresina, Beatriz, Aurora Enson, Aurora Sarmiento, Teresita Roque, Roberto Dumandan, Angelina Tubil for 20th anniversary, Oswaldo Tubil, Jarel Angelina Eduardo Cabug, Jesus Balagtas, Gabriel Olalia, Alex Isip, Benjamin, and Kayanan. Special intentions, Daridante, Delanio, Malyari, and family, Daniel Teres Bermudez and family, Susan Datu and family, Wasian family, Greg Del Rosario.
King lagyon ng iba, ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo, Amen. ingin manatili ke kayo. At eko, timurin. Kapatid, tahimik tamo sa guli, si siyantala rin kay katang kasalanan, at manyawad tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Ikang memili kang Maria, ban maging induning anak mo, iba't paking kamumulan, Ginu pakalulu. Ginu pakalulu. Ikang sipwak ng Maria ketiking yatu, ban mayat busya ing tao, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang linilong kang Maria, king pangakaglina, king anak ng Diyos, ban matupad ing pangako na, Ginu pakalulu. Ginu pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katnamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalugmo karing kekang alipan, inge pasabing tula ning masanting apamisip at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalangin ning Nuwala Birhen Maria, mabiyasa kay sanang marap, king kasalukuyan at kapagsubukan, ban miras kami king tulang alang angga. Itiyaduan mi kapamilatan ng Ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo at ng Espiritu Santo, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Zacarias. Miglalawe ako, at ikiking metong lalaki, ating tatalna na panyukat, kitang kukeya. Nukamunta, nga nang may kibat, sukdan king Jerusalem, banakit ko kung nuyan ti kakaba at kalwalas. Kay ba't dikit king anghel, kapagsalita ko. Linakbangyang palapit at linapit king metong panganghel, baneng sa lubungan. Nga naning minunang anghel kaya. Mulay ka at sabyan mo ketang baintaong ating tatalna na panyukad, king mika tutong dakalataw, at baka king Jerusalem, ang king Mangaria, karing baryong alang bako da pader. Pengako nining Gino, king ya mismo, ing maging bukod api, ang magpadurot king syudad, ban pamigwane, at king sablanang kamalyan, karinya manoknangan, libutad daw. Nga na ning Gino, may malening Jerusalem, magkanta kayong mipnong saya, daratang kuban manoknangan libutad yun. Kingaldong ito, dakalang bansaring lumapit king Gino, at maging memalian na lang nun naman. Ing amano ning Gino. Salamat in Diyos. Ing Gino bantayan na katamo, anting pastul ababante na karingkeyang kawan. Ing Ginu bantayan nakatamo, anting pastula babanten karingkeyang kawan. Ikayong bansa makirandam kayo, king amano ning Gino. Pasyagyularing amano, karing pangarayong pulo. Ngayo kaya lang kinalad ding taong kayang pinili. Dapat kaya lang tinipon at banten, anting pastula babante karing keyang kawan. Ing Ginu bantayan nakatamo, anting pastula babanten karingkeyang kawan. Ing Gino timawa na lang, ring memalening Israel, at linigtas iba't king balen na mayupaya. Datang lahat dalit king tula, king bundok ning Sion, at tumulala karingkeyang pagkalut.
Inginu bantayan nakatamo, anting pastula babanten karingkeyang kawan. Terakla kanita ring anak kababayi, at maging masaya lang, at ding lalaki kaya nakan at makatuwa, tumulala. Pasiknangan ko lalog, at ting pamagpaldas daw, gawan kong tula at saya, ing lungkot daw. Inginu bantayan nakatamo, anting pastul ababanten karingkeyang kawan. Ingig paning ginutang Yesu Kristo lagano sa ring mata ring kekong puso ban akit tamo nung nuan tidagul ing kapanenayan akeyaos tamo. Ingino manatili ake kayo, At kekon timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keko o Ginoo. Kasalukuyan da pang mga pamulala ring tao king sablang depata ng Yesus, inyang nganang sinabi karing kaya nga lagad, ayo kakalingwan ining sabian ko kaya kayo. Miyabiyaya ing anak ning tao, kingupaya daring tao. Dapot, eraintin siya ning kabaldugan na ning sinabi na, milihim karela ban era aintin dyan. Mikakulo na lamang ikutang da, nung nano ing kabalduga na niti. Ding mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Mayapayabak po kay kayungan. May payabak po. Ang ginutamang Yesu Kristo kareng ebanghelyo madalas neng gagamitan para keng sarili na ing titulong anak ning tao. Anak ning Diyos, pero madalas anak ning tao ing reference na keng sarili na, ing panakit na keng sarili na. Ing titulong anak ning tao, iba't siya king matwang tipan. Keng libro ng propeta Daniel, lalarawan ala deng atlong kayarian, apat na kayarian. Ing kayarian dareng Babylonica, deng Persians, Babylonians, Persians, Greeks, ang papang Medes. At lalarawan nila anting kayarian makaanimal. Uling kayarian lang makamate. Kayarian lang brutal. Kayarian lang monster. Alalang pakiwari king biyena ning tao. Makanyan mo naman kaybat nong lerawan propeta Daniel deng makatawong kayarian lerawan ing kayarianan ng Diyos kayarian makatao kayarian ing kayarianan ng Diyos
paulagane ing biyena ning tao, si sesenne ing biyena ning tao, at ing titulong anak na ning tao, ya ing peka sentro na ning kayarianan ning Dios, ing titulong anak na ning tao, aliya meto nga individual agpangking matwang tipan. Nune, re-representanti ne ning anak ning tao ing meto nga balayan. Ing balayanan ning Dios a paulagan na ing biye, si sesen na ing biye, at ing pamiya be-abe. Makanyan niya, linto, ing titulong kayar anak ning tao, mayango ya king matwang tipan. Ngini, ining anak na ning tao, o anak ning tao, meto nga tao, nune, representative ning meto nga balen, meto nga tao, meto nga lupon. Paloy po, alilamo kabud, meto nga taong marakal, people of God. Nune, re-representante no reng banal ning kakatas-katasan a Dios. Anak ning tao, ilapin deng banal ning Dios kakatas-katasan. Paulaga king masanting. Ngini, ing ginuta mong Kristo, lerawanek ing sarili na anting anak ning tao. Re-represent na la deng anak na ning Dios, deng balayanan ning Dios. At ing misyon na ning anak ning tao, yabi ning gawa ni ing balayanan ning Dios makatao. Nanuya ing balayan a Dios a makatao, lulugot at ing ustisya, mapanupaya, mapamakalulo, mapamye, maganaka. Detang eganaganang masanting king kaya katamong biye, anting tao, at chula king anak ning tao. Ngini, nung inganak ng tao, ning tao, yamo individual. Ngune, yapi ning ginutam ng Kristo, kaya katamong representante. Buri na pong sabihan, ing misyon na ding anak ning tao, misyon tayo. Gawan ing kaya katamong biye, makataong biye. Masalese pamibiye-biye. Nga na pong Pope Leo the Great, lalarawan ni ing ginutam ng Yesu Kristo. Kabang maging masalese yang tao nga na, kabang yaing larawan na ning masalese at masanting at mata sa pangatao, lakwas siyang maging banal at lakwas siyang maging larawan ning Diyos. Ang intuliran po, nung pagkapilitan tamong maging masalese tao, lakwas tamong maging banal, maging anak na ning Diyos. Ing nanumang makataong dapat, darayo na katamo king Diyos. Anya pinipanalangin tamo kaniting misa. Alaya po palagi kong pamayaliwa ing buong pangatao keng banal a pamibiyebi. Mi kakawani ing biye kasalpantayanan at ing biye altoldo ketiking yato. Kabang pagsumikapan tamong kumabiye, paulagan ing biye ko at biye mo, maging panal ko arapaning akong Ginoo. Maging larawan na po ning anak ning tao. Anyabim po, sana mi kakawani ing gagawan tamo kilub pisamban,
ampong luwal pisanman. E mi kakawani ing bietamo king kekatamong aldoldo pami biye-biye king kekatamong kasal pampayanan. Kuntoro maging makatao tamo, maging banal tamo, maging divino tamo. Ang ginutang mga Kristo kabang meging anak nening tao, akirgane ing kayang krus, lakwas yang at oy tapalagi ko po in taluktok na ning pangatao, ing biye tao, ing isakripisyo ne ing biye no, para karing aliwa, para king kaligtasan ning meto ketawan. Nung ing biye tamo, agang panantamo yung pamagsakripisyo para king ikasaplala ding adiwa, maging kalupa na katamo ning anak ning tao. Talakat tamo po at idawon tala rin kay katang panalangin. Kakaluguran manalangin taking Diyos, ing makalton ng panyatang at kayapan at arapan ding matatamo. Adwanta kayo, ing sablang pamangailangan tamo at nga tamo manalangin, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Jesus, at yuka king yato, ibuklat mo ring matami, banakit ding sala, at intandaning kaya kampangat yu, kimbalang komunidad at lahi, kimbalang klase at grupong edad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Jesus, ang tabayaan mo ring kalulo, ring may na, ring at yuking pamangailangan, ituro mo kayong tuki keka, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginong kakatas-katasan, ipakit mi yung kekang sala, karing maskan, at maya papilubluban na kayanakan. Ipakit mi karing mga biyasang obispo at presidente, at gawan mo ang dedikado mong apostol, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginong banal, mga matera aldodo ring tao king ketuan, sakit, dano, o pauriring tampalasan tanggamat, ring karelang kapatad. Matula mo saan tanggapan, king kekang alangangang sala at kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Tanggapan na sana ng Diyos ang kapasalamatan tamo. Iulino sana king kairiyanang maligaya, ring kapatid tamong mayangong nabiye, ipanalangin talak ng Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginuning banwa, darawon milake karing malukaming panalangin, panaligan ming padalisayan mo ring pusumi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatid baning kay kayot kanakon daon matanggap ya harapaning Dios ipang mayupayang tutuo. Tanggapanin sana ning Ginoy tindaon karing gamat mo. Kingi kapuriyan po ni kaligaya ning lagyuna. Kingi kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang bait nening Birhen Maria ing kabubugtungan mong anak. Tegulaling na ing kayang katapatan king metong makapagmulalang paralan. Kabang darawon mila keka reting ayin ning sakripisyo mikabos kesan na king sablaming kasalanan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatilia ke kayo. At kekon timurin. Yat nayoring pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong ginua Dios tamo. Iti karapat dapat ang pon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karin oy pa. Dios kingalangang at lubos mayupaya kabang parangalan miya ing nuana Birhen Maria. Mapalad yang dili karing sablang babay ing malabirhen. Kekang piniling maging induning bugtong mong anak king kayupayaning Espiritu Santo. Ing Birhen Maria maging tuneneng induning kekang anak abait na antimong sala ning metoyato. Ulinita kang bering sablang kororing anghel karin banwa. Daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babiya kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banaloy pa ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin, king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat keko, piraso ne, at binyene kaning kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuwaning kalis pasibayang pepasalamat kay ko, at binyening kalis ka rin kayang disipulos nga no, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami ibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniyang inigaganakan mi oy baing kamatayan at pamanyoblin ng mebiyening anak mo, daraon mi akekay ting tinape ning biye at ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuamu, king ikaming ansan ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banale Espiritu. Ganakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ake kaming Papa, at ti Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepayinawan at manenayang subling niye, at ding sablang meyangon abye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bihe alanganggo. Ban kaya biya ng Mariaing Birhenin duning Diyos, kaya biya ng San Jose kayang esposo, kaya biya ring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Acuban mo, misamban yaing lagyo mo. Tanging kayarian mo, ni pamintan ilog mo, ketisuli antibanwa, ni pamintan ilog mo, ingkakanan ni Aldo, ibiemu ke kami kingalongani, ampuni patawad mo ke kami, ning salami ke ka, anting pamamatawad karing ikasalak ke kami, mga emu ke paisaul king tukso, nunay kabus king ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manianaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabus. Uling ke kayong kayarian nating kayo pa yan, aponing ligaya, manggaman king alangangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kekon timurin. Ipagit tamong ening mikakami atong tamo king kapayapan.
Nyo ang kordero ng Diyos, nyo ang milalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo, kumatapang tanggap ka, dapat igkas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ng spiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka, may giting sablang bagay, at pagnasan ko yung tanggapan da ka, dapat pauli na ningening penan ditera ka tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari at suka ka rin at paksan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Mo paing tulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Siklaw tako. Orasyon para laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka kaniting masipita pa mangailangan mi. Adan mi keka yung kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kakamate na karing dakala tao. Adan mi ngeni keka yung balikdan mo kaming mit mong lugod. At yat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ngan tabayanan mula rin taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat ing pangakalat na. Ipanalangin mila ding pekat unming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasiula ka ring masakit kambening belwan at masabal, pagkalangan mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, mula papabren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na,
kumayap na sanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalam mo lang alang hanggang kapainawan det ang mayango na biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-abi para kingi kakayap ding sabla, at ban makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mi kabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong lugar kabanalan, itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, e mo sana pisawili nga klismike kaking kagulangan mi, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuana na Birhen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan. Manalagin tamo. Oy paming malugod, ngening tinggap miya ing sakramentong iba't banwa, adwan miing kekang pakalulu, parati kesa na magsaya king pamagmasusi king ligaya ning Birhen Maria, atok yan milasana ring kayang bakas, at masolong miyagom king misteryo ning kekang kaligtasan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang Ginumi. Amen. Siglod kayo pong pasibay. Prayer to Our Lady of Lourdes, ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted. You know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us trespass against us, and lead us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. Holy Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now they are our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Talakad kayo po. Ingin manatili kaya kayo. At keka ang timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing iba, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umekoking kapayapan. Salamat in Diyos.